Don kuna wapa ho simanan ya mamunyina adwo ya bwakwa abado ba Nkwa Hia adwumadie no eso ya de nyame ase papa yesi edai adwo adamu wa hwe nso abedu sabre ya by chance Adom enti na wote ase enti se wo Nkwa sese ya aseda Nkwa Hia so de wani tu adwumadie yedi nkomo de fe yapom den ho nsam so na so de bedi nkomo no ma ne titiru na mema no so ya muntie na muntu ma no so for menstruation obi bu ne nsa chale enye easy obeda ho saa ha dwene tie ba bedi nkomo e de afa ho me doctor pani ene menya no ye Dr. Anthony Adiosi me kire mu fi se ono de ekone natural de di betu ase midin ba ko pe afia mankwa tamakula seda no ye de be me sponsors ne mom yentwe ho kofa aboafo yi nkrato ne ye ba bedi nkomo Ghana for me sama munyina kwa ba sabre de Nkwa Hia adwumadie na ne de brawo na sadwo de bia nwumre yetena sesei ne de bramu a enye ya hoodene eye nwumako bia da Roma nti brako animu no bebo so ba ko de amawo kofa ginseng capsules anoma no de eye memedro tatahwe eno na wose mema no nom na oba bia gyegina so na wo sorry se wo ye adwuma mpa ya mawmo apiafo usisi yo ya de a wadru a wo hia eye kofa ginseng capsules and de wo nom de a eto obekọ kofa garlic bitters na capsules so boa e build your immune system na mane nya hoden sonko nti ade abai esomupe esan kofa garlic bitters and capsules a wonu mtine na kofa herbal mixture so ye malaria dro me so ya numbi na emwa papa kofa herbal center for e na kofa dro yi abasi for C homeopathic hospital so ene homeopathic hospital a day homeopathic health insurance scheme no aba de bia na mu bisafie pe number ne last me body a kire mu tie ni ye ne kokoye insurance wo register afimu ni nyina no wo be ko hospital wo C4C homeopathic hospital a ya nyo hwe fi se wo insurance card no ebi branches no de o memu be bia C4C e wo ho fra 0261 111824 0261 111824 ye koye nimu no ano mebobo de aka no so akira dwumre ye ba bedi nkomo afa menstruation eho oba ensabuo nimu a anka yentimi enwo ba ewo bre bi ensabuo no ebetwa nanso obi wo ho no mu a ne ensabuo efiri bra wo bu ne nsa bepem ne de bia bosome so a wote so de edene enne Nkwa Hia nyame adom ye Dr. Pani Dr. Anthony Adiosi ya wono de naturopathy brofo ba me kire mu ono de enuane ya kyekye wa wudi so a ene wo ho atowa no haman no ni ade ne so keka ne nyina bom to no ne bibia ye natural eno ene naturopathy no Dr. Anthony Adiosi a wo Vermalis Herbal Center enyume oni ya abeshia ha Dr. Penny yamwajo color no ye on point. That's right. No color no ekopapa me da senso oba ya che watena hwa atwen ye metiefo nso aye krado ene ye ba bedi nkomo de afa ma ho ma di titru ba ko me di mu pa so ba ene so ba obebu nsa ensabuo menstruation na kwesi broni kasa ye ka edian se ye kan de besia ebunensa oye bira awoje no oyi boja difi awodine mu defa besia nase oba in fact abodi nyina se besia embunensa anka obi antumenwo acha say yes ono no ma hiase ntu wasase do nchama makanati mase because oyaje yankopon hwehwe to ho de bosum biara o de margin ofi besia ho ba ono na oje siesie besia no ma otum di nyinsen. There are some few cases mesiafo bi wo ho a wetum awo wo bra onye ni period da. Yes. It will be all. Yes. Ende. Well, munesa da. And so when you say, oh, about 4. Nti, mami committee no.
on any period, but 1 in a million. What you say? Yes, but that case, no, we define natural justice completely. But in Yankopon, we can't offer the energy. But generally, says that condition in what they be a besia out there, it will be one sa and can you na yentiase. On no normal, what I will na mayaba. It is a cade bisa menstruation or your bread besia now would know itchy boja deba outside. Moja and your papa with your sufin. Ah, Bessene. Young fan, yes, boja nipeduani here at that time. Okay. I just say because that particular I don't know oba what time oh here that be you maybe into the mid jumana opedogino. So when two men did at that time now or do feel yes. That's a baby a hinter. Exactly. Yes. Okay. Martin there the way I didn't be starting no. Besie bia ananipa bia ya wo bibi wo hena adwenem na ya wo bibi a friend hormones that hormones no ono no ja akoten wo besia ni period dem ye ka hormones a oye nsu bi a nipedua no oyi de fa bojenem no kire no dwuma sonko bi amane ye wo nipedua nem ano ni hormones no. But I nyame abodi mu no kama bibi oye bia ye pepe. Enti dia pa na ya side problem eba menstruation problem. So bi bunensa no wo how ne ya obeda fa ko se na wotwe a kwabra ne dam pamu sa se edie nka ade ne de se ne nka besi nka bebi onam no ho anu aba besi no ko ti de na esi ema how eba oba nsebo. Fine. Meka bibi the hypothalamus. Wadwinim. Now, before baby bunisa, ya bibi a friend menstrual cycle. And that me no say oba u period aba. Another time na period ne baba bio no. And when menstrual cycle. Now, within the cycle no, in them 4 na ekodo wo besia no. Ne cycle nem modicano ye my friend follicular phase more today being ye my friend ovulation phase okay more today basa ye my friend luteinizing phase na fe more today anano only the time abisia no or the bunensa proper the menstruation proper just 15 years na se Debbie. Into a process from A to B to C to D. And you have nani chire mu kakra. First one no. And na ye de follicular phase. No ye de na esi. Follicular phase no aye period na wie pepepe no. Be se bia ebu nse wie pe na enter na boja ni twape na enter me ye fa follicular phase. Follicular phase no ono na adwen no your portion bi wa adwen nim. Your friend hypothalamus. Obeyi nsubi hormone bi. Hormone obeyi no. Your friend gonadotrophic releasing hormones. Hey. Ni na woni pedua mu. Woni pedua nam. Oyi pe ye another gland bi. So share adwen na se mesia na adwen na se. Your friend master gland, pituitary gland. Oyi gonadotrophic releasing hormones ne pe. Na master gland no. Nusu eyi me your friend follicle stimulating hormones. Oyi dem hormones na, oyi dem nsu na da fa bojanim. Na wakọ ovaries nim. Ovaries no, ono na mesafo ho nchifo ni na ogum. Nti ono Yankopon abo by millions of egg they go. Yes. Or they go ovaries nim ovaries nim. Now, inyama oyi nsu no pe no afa bojanim, no wakọ ovaries nim. Ovaries no your be a friend of follicle no why there kutoku be ansu wom ono na chifu ano egum nti se follicle se hormones na adwene yi no oko straight to the ovaries a okwa prepare ma
chefano or mature the enemy yeah or there a binin into no so ko inside a big book by there 20 by ready there will be in now say I dempe bomuna awodeno no so or be prepared there time homos na komo prepare chifua no ebedu baby a besia ne botu chifua nchacha se nti se nyama o ready to botu chifua for no ovulation phase no na besia na move from follicular phase no to the ovulation phase afi obotu chifua so obotu chifua ne pe awode no nya ndibi estrogen besia ne ma fa ne estrogen na o ma besia ye besia no okoso o increase nti so okoso pe na awode no ya obi bia efa ne endometrium ono na osew awodinem na wa start there or black boja orba awodinem or beginem nti no se boja ne beginem a awodine prepare there once I besia no bo to chifu ano besia no orbenyim orbenyinsen nti no obo to chifu na awodine so prepare baby ama nyinsen na urban nti so prepare ne dem a na chifu anso besia no afi obaye de obedu bra oda oto chifu ano nti no obefi dem sack nim na wa pai opai pe ye wa aja ye frɛ no fallopian tubes ne nsa no wa bibi dey na oja achi chifu ano na wa fa tube nim nti se besia no fa benyin na benyin no ne sperm no na nkwabo no ye correct nkotin dia o de okeshia chifu ano America say na woje no so we hu de wa atu chifu ano obefa besia manyinse na aba na boja start originum nti se besia na amfa benyin na sanyinse biara amba afei na obefi follicular phase no no wa call luteinizing phase odu luteinizing phase na efe dem siesie na bes awode ne ye no eba bia matoman ewode oyifi ho nti chefua na obeda ho no obedissolve obenan na efe siesie na awode ne ye na boja na okegyina no ewode ni nyina obesen ko yes nti ofi dem stage na efe waba de besia na odo obu nensa nti eka bribi de oyeda na ya bibre na mebeba su bi yes time naturally no se awode na yi dem yi na efi ho a besia beti science kakra obehun sunsuandu bi de bibi kodo woni peduanum nti by the moment obaba nde ebehun de efe adena na ayedenen no cha nyame bi nkoyie woni peduanum se oyi adena efi ho a tidema ewo ho na etwa wonsa pepepe bono ho no be started on there will be an inflammation now opmanema body no be yi some hormones bi offer no prostaglandins ono no obeboa amaboja na ofi orban obotwa the same prostaglandins no ono so mesiafo no weyi bi was started there boja na rebape na prostaglandins na aba ono na orboboa maboja no etwa sometimes ebi wo ho a besia na nipedua ni nipedua no oyi no too much nti oyi no too much na fe wa ma what when yam we fa no cramps na on ma what yaw yes nti ono na oje them pains no eba na be chesa nti no oba ndem a wo da hwehwe sabi most meshafo no wo be fa kwana wo be to them problem na so no na wo use painkillers no shane bagam o kan dwe na wanom no oja ye ni period na ewie na problem na da ho yes nti
ohia de besie bia ehunuma fan kwan na due to them problem na se mo manya se wo so ano adana esie no Debi. ayetimi tu ase yetumi tu ase simple kra odofo ne yedi nkomo de afa menstruation ho Dr. Antonia Adosi ene yedi ni di enkomo no nti no ba bia waka de abesie no wo menstrual pain ne ho how de doctor see yetimi tu ase nti na ba emfa painkiller nso ho afi be kakwa hwa be nom edro ne sa afi na afi ne body naje wo ya ne hwie anye yi ba ye ho ne be sa kom biem fi se miniminu man mu bia edru eden je say waye mra nkasa migidi se wa wo hwe me so ebi anya wo na emom obusuani bi wo dofo bi e wo sa problem no ye be wie no na wahunu ano edru hye no so se enwumako yi a won se boye mbie eye Uniroll Polar Ice Gel eno se waposo eyo ya wunya bia ebebo wo ye papa pa memu pharmacy ne license chemical shops bia mu no e wo ho frɛ 055 363 2416 055 363 2416 na Uniroll Polar Ice Gel no also wanya bi ede etwetwe ho smart diapers no na abata mo nkope if you say wo the ball bana we say 100% cotton ti akwamba dwoso afọ no ho se de kra wonte if you say eye papa pa ye wono wipes nso ho nti no na ade be pa no to ho na wo de diaper no so abo no 0243 274 625 0243 274 625 na smart diapers so when you be Danny Herbal Center so akofa Danima Herbal Mixture malaria dro numbi na ho ento Danitone Herbal Mixture so sisi na yo ya wo honam na yo ya wonya Danitone Herbal Mixture wo dem wona wo kro no kope enui ebi etonom sisi ya memu pharmacy herbal ne chemical shops nyina mu yeto bi wo ho 0244 364 651 0244 364 651 nyuma kwei ene boye chidom bibia Nkwa Hia dwumadi so adwo da nwumre no nkron de kosi ne ndondo no womboye chidom ne de bro na me ho aye ofesa na abewana na bibia no mamentade ehye ti wo kɔ no ho no mu a wo de follow no wo Instagram abewa nana 94 ntade bia wo be de ama nana esel so ebeti ye de atatahye obey ne kama de ama follow afiatamaklo fa comment no gu ho bia na wo questions bi wo de to afiatamaklo wo Instagram amema doctor eyi ano de ama doctor mensa mo akwa ababiem yanto so na yanhwe ya wo no se de wo ka se menstrual pain no ye wo ho eyi ede ne ebetimi aye fine so period no starter nefi de oil too much betum use rubber bottle the hot water gum that to why aje ho rubber bottle o the towel our towel ya would betu nsum na wo that to why aje ho but until ya wo chire ya no nso share the dead na near the towel no so ya wo some hot water bottle bi wo sa han ne ye hu oh your hot water bottle or rubber ko edwuma no benya na so ko pharmacy pharmacy shop hopa na yeton okay except hot water bottle okay obody so per hot water bottle what the man or rubber why bibi today ball me you one ball okay I call a flat but it is sunuguma okay na abasro okay na esili no na that to yes okay ya wondru so ho a enoma natural product bi ho a efa obesiesie gipedua no ho no ne wayi no ho ne baby outimi de eboa pa ebi ne de about hot water you know eno an warm water ne na abana if you dey hwea onye yie mu on the air the margin but or a temporary measure okay but the best in the ebefa natural product be obe regulate obe ma the margin AJ because no mostly no me safon what na ma what ye period na pain na aba no na what solution but in them no the oba no would start ye drew an effort drew and san a period no we do ho into obanema time a period never bano bone the me how na woman na on babio now can natural ye pese ye hunu ade kra ye wo se ye wo se natural dey na ebe ya ebe ko
Oh, you drew. Chere say na doctor wa bayi nti e duro no be de ye hunu. No who drew my ya or to me clear. Or to solve that problem once and for all. But o de no e duru ha be but ye hwe menstruation ye dey a ye ho nsunsuanso bi a ye obi beginning no kan bibi kakra de but bede wa hu na ebi onipa na wabu ne sene hu se we de eye ohaw fi se oba obu nse wo ho abete ya kakra bi but omo de ne severe pa no bede no omate omahu de na ebe dadie naturally no dem am kan ebeti some small science bi ono bema obama ehu de no age ne pede oba now sanyipedua no na meka de obi wo ho ni nyipedua no oyi more of the prostaglandins oyi that hormones no too much eyi ni more ebeti pain so bede no wonyi ni more so no do no ni hwe nta meka de most often no de naturally no besi ahwe wedidi yi okay at least every day beyond the 1 year no etum the fruits and vegetables okay that said every fruit beyond or betum eji that support our system obetum aboa madamaje no wetum balance hormones no more fine no fruit beyond all fruit beyond is okay fruit beyond yeah vegetables no so vegetables, cabbage, carrot, on those time at least we depend be a bit biano. Obi a menstrual problem no dey nuane bi say na say no do so fruit and vegetables no also. Yes. As a banku ne fufuo ne ade na say yete so. Banku kra botum some vegetables aka ho. I say. Ba starch ne do so. Ntina the vegetables kan na balance no. Yes. Intimi nua wotie me hu say questions no mu bisa no ba ko mienu me de be ma no na mom sada me dey kan de to wani na boafo bi adaroma no mbo ye chido mabre bia nti enkofa won kratu ani emra ye ba be ma doctor assess su biem a kire ye be ya ye be bo ye ho ban free eni dane eni menstrual period no pains a ya ye komu ye ba sisi a e beto aso Nkwa kwa Adom Nkwa Hia Dwumadie no so me da se questions ne dose ne doctor de this one na one the phone no ato no kon no bi je fam Adom no questions no so nyina ye on point doctor answer mo akwa ba biem ya da se papa pa enchi ye be ko break ba ko bi se si aba ne pese ye hunu ensebu start enfie bay between 8 years 8 and 15 years 8 and 15 years. So 8 will bet me 9, 10. 8, yes. 8, that's also. Yes, 8 bet me I in the period. 8 in starting. Well, it's the minimum between 12 and 15. But and because of near the banner you didn't even add. Yeah. Now 8 a boon inside the and this but so be 8 years old bonus is normal. Normal. I'm walking. Yes, normal. So between 8 and 15 years. And normally no was starter or your fabana or started on your period e bi wo or your the cycle no be between 21 and 45 years okay 45 days 21 and 45 days now or your penny so it should be between 25 and 35 days okay yes okay but mama obi question or busani family planning bit me across menstrual pain papa because family planning no basically no or create a hormonal imbalance in the system. That hormones na maka ho asem no. Oyi no okwo ovaries nim no kosisi ovaries nim ade to chifu ano. Or distort no. Oya na nwonwunan. Asamabo. Yes, nti no dwuma e wo de ade ni gi no. Ntimi nye. Asemuni. Nti no bi wo ho ana ni period ne mba abaya basabasa that yes. Obi pese wo hunu se aduane be no woni a menstrual pain be ko wo wukura. Normally generally
mama kind of undi fruits and vegetables. Just my doctor some dem ba ha nyina ne de fruit vegetables just nnuane na ekuye yo. Ti sie hunu ye duane bi anke ye betena se acha pa o. Yes, say nipedua nara no, nipedua no say problem be ma na tum san ho yarba. But mo hianye aja oba support no. Ah, okay. Aja say. Yes, no I time bia meka de engineer engineer why an engine? Or ye engine wi no. O se yemfa dem oil. Yemfa ngo engine nim. Aja say. Yeah, that oil na they use her. Yes, there be mempe. Na can use different oil. Yankopon wa bonyipa. The nankasa ne saso. Na wa che hende. Yendi dem edue na haban. Yes. Yemfa na ba no. Yemfa sen ho. Yendi na ba no yemfa na haban no. Yemfa sen ho yarba. Yes, yempe. Aja say. Yes, yempe. Just because obi a owo baby be our baby so the chemical no more or a person the natural one on na year break. It will be there so person hu say oba betimi afafro abra woni nukura na oni be ma hia e bi aka na wotwa na wotwe menu ama wa menstruate oba betimi afafro 1 week or 2 weeks to menstruation. Well on na meka there on your menstrual cycle no obi wo ho a ne de ne oba every 21 days average no or 28 days obi ne de baba 35 days now so or 21 days or 21 days first day na period na ba no e be start account edu into so 21 no na medre no is 10 so between 8, 9, 10, 11 or the ovulate 21 for no. Yes, I would to chief so or ye 28 days so ye 28 days period no trape be a period na be there 3 days or 5 days it trape after the follicular phase no until be 5 days after 5 because it na be there 5 days until that 5 days now or 3 I don't know or the follicular phase sex nyinsen bia yemba now from 11 12 13 14 there or when about to chief no acha say yes until during that time no sex obenyem simple as that no until ye ne omanfo di nkomo de fa menstruation ho obi so how then o ye ene ho ensem no ye ko box for p emra me Adom no me ya eya oya wo mpa ete de biso a untumi nya hwe eja edidie kwa aye problem pacho sometimes eya na wa ya se ya pacho me start eya sometimes me fa painkiller something that can stop the pain me fa hydrana mada kakra ti me sorry na pain ko form. Sometimes also fire endurance alcohol pain and shed down severe behind me from hospital. So menstruate here, you have to bath twice a day, you have to change your pad, and you have to do things that will see say you are an adult. Auntie asuku mo frabi na ye ne wo mo kodi nkomo no bi e share experience auntie no me say questions na die ene temu papa doctor na obi so pese ohun e pe na fa okay ya mra we so na obi pese ohun say ne menses no eba 5 days you say at about 3 days okay no menses na no ni flow no should be between 2 and 7 days. Say 2 days. Next
flow no boja ne ba fine nenwa ye kokko fine no there's no problem up to 7 days na flow ni ye fine onye clot ombo apo na oba fine nenwa ye kokko unhu de boja nya woni problem besie bia bosomso another all you need period ne ba until yaw nenwa kokko fine they say 5 days no do oba 5 days no fine no no chere dem besia na system no ye perfect obi a obu ne so until yaw bia ye it's do pepe no na chere na system no perfect by the moment ebe hu da ye wo period omba yie ebi ne di nenwa tuntuntum bi oye coke anye bibi basa ebi ho period ne bi ba ende ade chan bi mba by 3 days wasene hu bi obi every week bi ohun ni period ni bi oba na ma chere wo system no problem bom yes okay dear doctor kan Adom TV Nkwa Hia Dwumadie sofo mame Ellen ana sofo ba Ellen ene ni chi teacher ene omomaka mo sheda ko research na nkasa so abo bi tofa yenko video yi emra Nkwa Adom Nkwa Hia Dwumadie no so fast dama smart diapers ho ne nkwada diaper papa wo pebia kokotobie dani heba wo enura hodo to malaria se na fe eboa ye natural way heba so eboa ye natural and odi to nyarwa se C4C homeopathic hospital so sebra insurance na ye adwuma wo register na this year edu twa afini nyina akọ no enyo kaprekora nti kọ no woni nsa wo so Unirob pharmaceutical for so eboa ye kofa herbal center so enuro papa fie eno honyuma ko yada roma nombo ye chidom Dr. Anthony Adiosi ya wo Vimales herbal center ene ye no edi nkoma menstruation ehun comment no edo so sabre phone lines no so ebie nti so questions bi a wono fabra na Dr. Adiosi aye krado be yi ano ede amaye Dr. Ansana ebi mo nso ebeba no odo bi de aba I say yemusa Dr. Mano o menstruative for only 2 days and also have severe pain. Hana papa not the problem or problem yes. So severe pain part of problem. Okay. Ofofro die ni o say afia busa Dr. Mamme my first day of menses no 1/2 to then what mama I say ne obu ne nsa no aso oda ho je so the blog ene toto so of fire o mu pa or the blog na toto so ansa na ohu se ayo okay ya wontumi kra nti eno so no eti say o chada o problem na make anti say o problem a odo hwe na otu da me hawo no otu ase kra okay I'm some questions no de ni nyina no ni nyina aba e wa hanti doctor yen hwe we no so yaw na nipa no efemu ene ade no bi except so ohunu vegetables ene fruit no a wodie no odi sa na mani nyina na ebekọ at least our there ntina meka there the pedianara has the ability to heal itself but oya yehia nneema bi a ebeboa no yenkwa homa no so ne ye ne Mary nkasa Mary oti enka ye mo adwo ya sister na ofrefi ye nwumre ofrefi kumasi yentie we pacho some girl from chain na the period no yes in track it means about 2 months 3 months the sister that over promotion day the same say and say okay period for macra radio let them anyway I ubakwa ko hu doctor but obe ya no de ama Nigeria ba ahoma no so do ye mo akwaba oh me asosore asonge enka the doctor say enka won so ye da say
I'm going to for sure, papa. May one tell, I'm going to Mr. Papa. Oh, me, doctor, the acupuncture doctor. Also, beside doctor, she say, and crown or say, more from only a face as an old woman, I see him watch it. Yeah, let me say to us, watch you. What can you watch them? They will pay the full program. And if you for your acupuncture, but I only maybe sometimes I'm up as for me and mammy. Now, almost between me and papa. And if I'm not matching to wear. So poor, said you, you came out the whole time and put your hands. Now, almost them more than another. And you have a match, it was somebody to my mind as a doesn't go, doctor. Yeah, that's a papa. Pearl, I want to saw Yamuajo. Hello, good evening. Good evening, oh, Fair here, you may. I don't perfect Sando. You, Yentil. I don't better in the me, what me ovulating. Period, I am sleeping my ass. I am normal. Okay, Doctor be here, no, dear man. Doctor be a lady, you need the anonian. Yes, Besiani Chifuana, that's the ovulation. Yes, sir. Follicle by Paya, Obama certain signs. I just said, because Obi during the time or to Chifuano, Ebi but so plain be then you want to throw be finasaba. Okay. Because Chifuano of tubes never tubes na could left, I could right. There no problem ana. No, okay. Because pain be for a short period no. Or natural. Natural. Okay. Nigeria dey what for some way e bro nkati. E bro nkati one fedra obeje e bro nkati no mo. Emwa to omunyai. Ekwa ahoma no so wote enka ye mo akwaba. Good evening. Okay, so now free here. And free Adenta. Adenta, Pacho Yentio. Median said, Mao bear 5. Now, no way, and wow, my 5, and I wow 5 months in it. Mao, my 5. Okay. Now, no way, and I mean, that's a permanent sterilization. But you trim my audio. I'm it you, Pacoso. Okay. But problem is that now saying the young message, yeah, after 2 days, yeah, now after the time, Moja time, but by it soon. And then Mr. Dr. Crack and the 2 minutes, then send you how Abba you know, I appear over hospital now, one family planning penny so Akasa. Now, Mamma Mary Frey, and or say, the baby on it 2 months, no bunin sasa, I don't say 2 months of bunin sara. No, shall how be how if you want to say more kwaba. But to quick scan. Yo, mammy ain't you. Me pacho na onya me make 3 weeks and go visit in Saturday. Onya the mess is 3 weeks. At was 3 weeks. That is pacho like every 3 weeks. That's 21 days. Okay. 21 days. Saturday then I'm not to me better you say. They not me about 5 days, but say what about 4 days. About 4 days. The doctor no say. Sometimes they do her age no so can ho. Nem fear we do no can ho. Normally no say getting to 40s one hour. But the way I started and I job by 5 days now, they will reduce to by 3 days. Yo, doctor, uhemre na aso simple. Ona band the beto ho no ma fro. All right. But our last message I will beka the menstruation home, very short one. Major in the Mr. Say what problem one menstruation one try na won to ask because I very ohun hia pa. Okay. And no be prepare na etu manyinsen. Nti se hu dey how bi wo period ho a wo menstruation ho a bo mo na correct no once and for all because say uncorrect here betum dey help you jabro. Yes. Ni so na bi wo ha wonya ovarian cyst na ne kekeka ho na ade no. Nti se how bi wo ho a e biara ntai de obutu dem ha na ase mo akokra. Yes. Enti ya da doctor se papa enumre wa beboa ye
Fred na was 0231881163 na obeyoti ene de amount doctor number no so e was screen na say o frɛ na ye wie pɛ no frɛ no na de mind me amusa bia no bisa na obey ne kama abrewana na so ono na emame tops ne ntade ahodo frɛ no 0241 135494 0241135494 abrewana na wonde so kama fasida ni nyina biom nso madani heba womo ene boy ye chidom papa emenne wo so wonya bi ehwe smart diapers nso about time mo wo fresh no koto diaper bia keke ne mum ko smart diapers for ho na koto wo mo diapers ni bi natural way heba clinic nso eboyem pa C4C homeopathic hospital nso ubowura mu a se insurance homeopathic insurance de di kan kra wo mo no J number no 0261 111824 0261 111824 da we are Uniral Pharmaceutical so wa poso eyo ya fa bitwitwi ebe kokra kofa heba capsules enso eye mema edru tatahwe sisi yo ya wuntimi nya hwe ti bema osisi yo ya wuhia kofa ginseng capsules kofa garlic bitters so boa e build immune system no so kama kofa heba mixture so eyi malaria ase e de free hokora nyumakuo yi ene boy ya chidom Nkwa Hia bibia wo so nya kwan na wo hwe bie mo amode mo comment e baaye e wo Instagram so ye da mo nyina asemo ana mo ni age dress no ho ahofe no mo nyina ye da mo ase Raymond Kumsin Ellen osebo achi ne boy ya chidom ye da mo nyina ase Thursday 3 to 4 ye de repeat no e beba